Mwirori wako? Okay. Yeah, twende action. Yes, mwirori wako wagukwa Mumbi za TV. Nijitagwo Mumbi Wachira na togo urakiona ndashemania na mumemerekia munene na muini muhuri wa biashara ari ngofia nyingi muno mundu gwitwo Joy wa Macharia. Ndrenda atugeithie ni tondu niria mbere muno guka guku kwa Mumbi atwire event ikahanika ku na ni mweri cigana. Thank you, Mumbi. How are you? Looking awesome. Poa. Oh, thank you. Tumekuhata. Asanteni. Nawapenda na nimehoa hata pia. Umekuaje? Nimekuwa fiti. Ario the meroragira Mumbi TV. Mugeithike muno makiri njitagwo Joy wa Macharia ndirio guku. Ndindo na ndirio guku. Ndirio guku. Nesa wacio. Na ndi mahariri igongona inene muno makiria. Igongona ria gita ya Joy wa Macharia season 2. Season 2. Because twana corona season 1. Nego. Yes. Season 1 ni ndari event niyo. Na yari na ini mundu gwitwo Nyox wakata investors. Rigi no season 2 ni kaundu kariku rigi ngurani muno uhariririe mafans mako. Kaundu kau nuna ngurani ndakwira matigoka. Oh, matigoka? Ni andu very bright. Igakora ni surprise. Wow. Joy, na wini waku wakinyane utungi waku wa nyimbo uri mundu uri vocals cia iguru muno. No nyende hanini tu utuhutirie rwimbo ruru rathiete handu hothe tuhutirie tu chorus. Ruriko? Ruru Jaba, tijaba. Chuge atia nani tijaba na kona na maitho. Wenyitereire na thutha konyitete ciande. Ya ikeno bio ninge musiria nao. Thenge no thenge ona wa mithambia no ire nunga ni thenge. Tho ciaku niki uciuragia? Tigana na cio. Ni ucinagira muno. Tamaka by the way. Ni ndire tho by the way. I don't have enemies. Na de modo very friendly. Joy person na ngwiciria ni mutungire wako wa nyimbo thia mwena ucio nduri wakira wa ninyendete tufujo kidogo no cia gustua jes nduri waikara uguo kugati rwimbo ruru nguritunga ni mundu muna actually the latest song ino turainira andu kwi mundu ngiciria ringi hena mundu ona ni ndonete mundu ngite thu cia Joy ni cikoragwo na thina muingi muno ingimatungira cia wendo ri matiwonjagi ingimatungira cia gospel tondu ni ndigiriri ona matiuigana ni gospel no isi matengeragia gutengeria so mashabiki makwa ngwiciria ni mendete utungi cio wa nyimbo cia ndemano na ni ndaremire ona cia wendo ngwiciria ndina kamwe tu no ni ndigitunga kangi muthuri athi na mbere na kungenia uria arathi na mbere no in real life Joy ti mundu wa gukorwo no ndiendete ndi mundu actually ri ngwiciria ingiuga ndi introvert ti andu ingi magwitikia I'm an introvert person I am no riu ringi ndi mitambo-ini na ndi mitambo-ini na ndigukunja na ndwiri ngwiciria nawe nona uguo ndwiri tofauti na iyo no kindu itagwo survival lazima tu survive. Wow. Muthenya ucio wa event utuhaririirie ki na tugakorwo tukimikira mwena uriku na tukanjetha cigana tukambiriria thinashara cia hwaini ni Sunday atariki 9 August ni burudani kuingira ni free na ndi mahariirie yes ikeno nyingi muno makiria kwina aini aingi muno no ngiona mwenye tare poster-ini ni kumanisha mwenye ucio ni njaritie nake na kanjira ndagakorwo hakuhi ndangirega mundu muru ona ndio ubatie kuinaga cia ndemano agakorwo ringi ndari hakuhi Nairobi na ndigenda kwenya na ndigenda kwenya shabiki wakwa ndimwikire poster mwini utagoka koguo ni tuko twaritie nao mari othe ngaria for example Samido kanjira will not be around ndagakorwo Nairobi koguo na tondu ndona gitumi kiganu ndagakorwo kuo ri nga opt kwa kumwikira poster-ini yes tukirikiriria kiuria kia mwisho andu makoretwo makiga Joy muthenya ucio wa event umahaririirie ki irita comeback tondu ni wambite kurugamia show ciaku comeback riu yo ndamera andu acio matigoka meterere tiga turikie nona ni aratugieta mwiri atige so tago soba junior no nginya ngigia andu anyway ona soba ni agakorwo kuo kila mtu atakuwa mkuje tena sana na ndimuharirie maundu maingi muno makiria maundu mega of course no one hindi wege gita Macharia season 1 was good it was so good so season 2 we are hoping for the best and I welcome you all and it's free of charge free entry wow nitucemanie free entry free tamoko rwimbo ruru utengerie kwi waitherero kia Murang'a ni free entry taguo ona free entry itanado gita yawa Macharia ni Saturday Sunday date 9 August tugakorwo hari burudani address
ni undu wa mundrume kia ngita ya Joy wa Macharia season 2 ngita ya mbere ri ni yaunekire riu ino ya keri ri ya mbere ndaunire atiriri ndio sinagirwo ni cicia tiga kuina kare na riu eri niki urandora uguo ati murari aki ndakurora urandora gwiria ukire murungaro we aya turekire na mbere Joy turekire na ukane guka dukani awi yes ati koro ndari kiroto koro ndari kiroto baruo the rwage koro fati kwa bina ati koro ndari kiroto ati koro gino ambi ati idiga ko oikeire ndure na thina ati igethete ati modoro miari na ite ati ndura roroko na geke na ekeria negekire ukara negekire giki tikia na o ni thina ni no